On Wednesday, finally, state BJP members, MLA of Ramchandra Ghat, Ranjit Deborma, TRPCL Chairman Patal Kanya Jomatia, MLA Rampada Jomatia, and Tribal Welfare Minister Vikas Deborma arrived at the state from Delhi. Few days back, state BJP members went to Delhi to attend the executive meeting of Central BJP ahead of the upcoming Lok Sabha election. Meanwhile, on Wednesday, finally, state BJP members, MLA of Ramchandra Ghat, Ranjit Deborma, TRPCL Chairman Patal Kanya Jomatia, MLA Rampada Jomatia, and Tribal Welfare Minister Vikas Deborma arrived at the state from Delhi. They were taken an interview by the reporters at the MBB International Airport. Later, speaking with the media, MLA of Ramchandra Ghat, Ranjit Deborma, TRPCL Chairperson Patal Kanya Jomatia, MLA Rampada Jomatia, and Tribal Welfare Minister Vikas Deborma said, Chini party ni program tongmani, Diluas halani program tongmani, gai halani program ni payment kore jeng tabu di hoto tiket Chini party main hoto Chini party convention tongmani, India mana sara Bharat borsh ni joto Chini leader phaijak Modi ni netritwo je Chini meeting khadi halani. Apa mana tu isal? Bas kami Lok Sabha no ti party no kara khaina bagai Bharat borsh ekmatra Modi ni netritwo jebabe choli tongman no saibano jotona bas kang hai no hai kaisa Modi ji hai tongo titiyo bar ni bagai Modi ji no phainai aban bagai no joto sara Bharat borsh no Chini leader no ti pok chap laimani Delhi bela bela hambai Kena motamuti problem by pok lamka buba gara bo tong Chini aluku botangka kai buba gara Chini finance tongmani kai mia pin kai meeting tongmani abo mia meeting tha kai Chini bo asma tongo bo khana khoni thile kai Chini phaitoka taham longka pok lam abo paithang iti gewona bodoi omasni paithak di gewona sung kaisa agreement thangmana thak layo kai tabo central government ni thani borok sungno sal saklai ja jakai apo kan jakai sung koi khaina naika tanna ne bona agreement to khana kai motamuti koglam kaham nongka sung jeta bubagra constitutional solution ni ne kaman odige no sung thang tomo kai Chini do phano bubagra no phai joto kaham obor dukhaya ne angwan sukka Bharatiya Janata Party, अब Tripura Party ya. अब ने बंगई पूरा India, overall India वो बाहर के बती development खाई मनाई भारत वर्ष नो विकसित भारत खाने नी उद्देश्य वो न जो तो नहीं नहर में ते अब रोटी की ने Chini central नी इंगे ने मगर national convention ते सारा भारत वर्ष नी जो तो party नी Chini विशेष लाई MLA minister chairman office bearers जो तो नोरो कुथुमई बस कांगो भारत वर्ष नो विकसित भारत खाने नी जो तो नो प्रतिष्ठित पत्रो bas kango jesuk phane siri o India ni jesuk phane challenge kotor phaifana abono Modi hetu mumkin hai sang kaha khlaiye ne abono success khainai tei bas kango 700 ni kabang sitrigi Lok Sabha te oisa ha ne phai tangpigo aboni message jo to ne thani go paklai mung ne on national convention thangmani hecho 5 বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি ni je Lok Sabha নির্বাচন সেটা জাতীয় স্তর ni আনিও আলোচনা পক্ষ লাই যাবে পরবর্তী 5 বছর বাহাইকে সরকার খাইফিনাय বহুমত দিনে পরিবহন থেকে যেমন পরিবহন থামানিটা থানায় 17 বাই 18 দুই দিন দিল্লি ভারত মণ্ডপম অর্থাৎ তালপুত্র স্টেডিয়াম আবো ভারত মণ্ডপম আর নিও সর্বভারতীয় নি যত এমএলএ এমপি এমএলসি চেয়ারম্যান Chini কার্যকর্তা দ্বারা তামনাই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট শ্রী গভর্নর ইনজামন জাগাও প্রায় 10,000 ডেলিগেট আরনীয় সংসদ বেটা আবনতা যে বিকাঙ্গ লোকসভা নির্বাচন 435 টার্গেট বনা খাইনি বইনাইনে Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.